Tubahaye ikaze nshuti bakunzi ba Kaya TV Rwanda, twizereye ko mumeze neza kandi natwe Nyagasani akomeje kuturindira mu buntu bwe, turaho turamahoro. Tuje rero mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kubera imirwano karundura ihuza ihuriro rya guverinoma ya RDC ndetse n'umutwe wa M23. Kugeza ubu ngubu amakuru ahari, iyo mirwano ikomeye irimo irabera mu bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko irimo irabera ahitwa Ipinga. Mu kiganiro cy'ejo twahagarutseho, ni centre ikomeye cyane iri mu mujyi wa Walikale. Aho Walikale rero hakaba harimo habera isibaniro ry'imirwano hagati ya M23 ishaka gufata uyu mujyi w'ingenzi muri iyo teritware. Ni nyuma rero yo kwigarurira ibice bimwe na bimwe byo muri iyo teritware nini kurusha izindi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni mu gihe kandi imirwano yo ku cyumweru ku munsi w'ejo yasize umutwe wa M23 ufashe agace kitwa Kamandi Gite. Ni agace rero kari ku nkengero z'ikiyaga cya Lac Edouard, ni muri teritware ya Rubero nk'uko amakuru yizewe abigarukaho, yaba Radio Okapi yarabitangaje, natwe ku munsi w'ejo twari twabibabwiye. Ni ukuvuga ngo rero aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kuzamba, umutekano ukomeje kugerwa ku mashyi. Uko bukeye n'uko bwije umutwe wa M23 urimo uragenda wigarura ibice bigiye bitandukanye. Bimwe muri ibyo bice birumvikana biba byagenzurwaga n'ingabo za FARDC cyangwa byagenzurwaga na FDLR, dore ko FDLR na FARDC banywanye babaye mahwi. Ariko rero twebwe icyo tugiye kugarukaho, tugiye kugaruka kuri gahunda ya operasiyo yo kurandura umutwe wa FDLR. Ni operasiyo rero ikomeye cyane, operasiyo karundura yemejwe n'inzobere za gisirikare z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo rero inzobere mu by'umutekano zigizwe n'abakuru b'ubutasi bwa gisirikare mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeje umushinga w'ibikorwa bigamije kurandura umutwe wa FDLR no gucecekesha imbunda mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Ngira ngo murabizi icyemezo cyo kurandura burundu uyu mutwe wa FDLR cyafashwe mu nama yahuje intumwa z'u Rwanda, za RDC ndetse na Angola ku rwego rw'abaminisitiri, hari tariki ya 30 Nyakanga mu mwaka w'2024. Muri icyo gihe rero izo nzobere muri icyo gihe basabye inzobere mu iperereza z'ibihugu byombi gutegura igenamigambi ry'uko icyo gikorwa kizakorwa. Ni igenamigambi ryari rihuriweho n'ibyo bihugu nyine kugira ngo harandurwe uyu mutwe wa FDLR. Uyu mutwe wa FDLR umaze imyaka n'imyaka uzengereza akarere k'ibiyaga bigari. Nituvuga kuzengereza, abantu bumve kuzengereza koko, kuko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ubwo abayikoze n'abagizemo uruhare bose bahongeraga mu cyahoze ari Zaire cyaje kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuva bagera muri kiriya gihugu kugeza amagingo aya nta mahoro yari yigera agaragara muri kariya mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ibyo byose bikomoka kuri FDLR. Ibihe bigiye bitandukanye hagiye haganirwa uburyo
FDLR yarandurwa burundu, ariko hakagenda habamo imbogamizi zagendaga ziterwa n'abategetsi ba RD Congo mu bihe bigiye bitandukanye. Abantu baribuka nka za operation Moja Wetu, baribuka za Amani n'izindi zigiye zitandukanye zari zigamije kurandura uriya mutwe, ariko ugasanga uragenda ukingirwa cyane cyane ikibaba na bamwe mu bategetsi ba Congo n'abasirikare bakuru, dore ko babaye mahwi kugeraho bamwe mu ba FDLR rwose bahabwa icyicaro no mu ngabo zirinda umukuru w'igihugu. Urumva biba byarageze ku rundi rwego, ariko uko iminsi yagiye ishira aho iyi ntambara ya M23 ikomeje kugenda iba karundura, bagenda bakubita ubutegetsi bwa Tshisekedi babegeza inyuma, ariko M23 igenda ifata ibice bigiye bitandukanye, niko hagiye haba n'ibiganiro byo guhuza kugira ngo iyo mirwano ihoshe. Uko guhuza rero gushingiye guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'u Rwanda bihuzwa na Angola. U Rwanda ruba rusaba ko FDLR yavaho burundu kuko ari ikigeragezo gikomeye cyane, rutatekana FDLR iri hakurya muri Congo, kandi FDLR igambiriye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda no kuza gukora jenoside, icyo bita irimbura abatutsi, nk'uko umwe mu bayobozi bakuru FDLR witwa General Omega yigeze kwivugira ko we azagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe ukihaba. Ariko noneho Congo nayo ikavuga ngo Rwanda mutera inkunga umutwe wa M23, yewe bakageraho bakanavuga ko atari u Rwanda, atari M23 irwana hariya, ahubwo ari u Rwanda. Urumva ni ibintu byagiye bifata indi ntera cyane. Ubwo rero ibyo biganiro by'i Rwanda birakomeje, bimaze igihe, ngira ngo muranabyibuka muri Kanama uyu mwaka perezida wa Angola Lorenzo yashyikirije perezida Kagame na Felix Tshisekedi umushinga wageza ku mahoro arambye. Uwo mushinga rero ni nawo ukubiye, ni nawo ibiganiro bya Rwanda bishingiyeho. Uwo mushinga yagejeje ku bakuru b'ibihugu byombi, niwo ushingiyeho biriya biganiro bibera i Rwanda. Ubu rero ibiro ntaramakuru bya Angola byitwa Angope byatangaje ko ubu rero ibiro ntaramakuru bya Angola byatangaje ko mu cyumweru gishize inzobere za gisirikare z'ibihugu byombi zahuye kugira ngo zishyire umukono ku nyandiko yitwa Proposed Concept Operations. Muri iyi nyandiko rero ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba ya FDLR ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nicyo kintu cya mbere cyashyizwe imbere kugira ngo uyu mutwe wa FDLR ukubitwe, abashaka gutaha mu Rwanda baze, abakomeje umutsi bagifite ya ngengabitekerezo bota umuriro, kuko nibo bahora bashaka. Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariko yo yongeye gutsimbarara isaba ko u Rwanda rukuraho ubwirinzi no gucyura ingabo zarwo, izo ngabo Congo ishinja ko ziri ku butaka bwayo. Urumva ni bya bindi bya Congo ihora ivuga ati Rwanda nubwo mutubwira FDLR, ariko namwe mwashyize intwaro zigiye zitandukanye hafi y'imipaka, mwirirwa mukontorora, mwirirwa mugendagenda. U Rwanda narwo rukavuga ati ibyo bintu byo kuba hari ingabo zacu zifasha M23 ntabwo ari byo, kandi nta n'uruhare twebwe dufite mu makimbirane ari kubera muri icyo gihugu. U Rwanda ruranarenga rukagaragaza ko kurinda ubusugire, kurinda imbibi ni ihame, bagomba kubirinda. Ibyo byo kuvuga ngo Congo irahuze ngo bakureho ubwirinzi, u Rwanda rugasanga ari ibintu ahubwo Congo ikoresha
mu rwego rwo kuguma ikwepakwepa kuganira n'umutwe wa M23 bafitanye ibibazo, kuko twibutsa abantu ko ibibazo birimo bibera mu burasirazuba bwa Kongo, iriya mirwano ishingiye ku kutumvikana kw'abaturage ba Kongo n'ubutegetsi bwabo, bivuze ngo ipiyo iri hagati y'ubutegetsi bwa Tshisekedi kugira ngo yumvikane na bariya benegihugu be, kuko Tshisekedi we ntashaka kuganira nabo, abandi nabo bakamubwira ati tuzaganira ku kabi n'akeza, igihe cyose twakwicara ku meza y'ibiganiro twebwe rwose ibyo mudusaba natwe tukagira ibyo tubasaba bigashyirwa mu bikorwa, twashyira imbunda hasi. Ariko M23 na AFC ubu bakoze ihuriro bakavuga ko batazigera bamanika amaboko mu gihe leta ya Kongo ikivunira ibiti mu matwi, mu gihe ubutegetsi butashaka kuganira nabo. Ubu rero byitezwe ko ku wa 16 muri uku kwezi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga birumvikana n'uw'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazahurira i Rwanda bakemeza cyangwa bagahakana ibyemezo byafashwe n'izo nzobere mu bya gisirikare. Ni ukuvuga ngo kuri iriya tariki ya 16 Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda birumvikana ubwo ni Olivier Nduhungirehe azahura n'uriya mudamu wa RDC, uriya mudamu wa RDC bamwita Wagner, bazahurira i Rwanda barebe ibyo izi nzobere zanzuye, noneho babigenzure, nibamara kubigenzura neza bizashyikirizwa abakuru b'ibihugu, birumvikana ni Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, noneho babishyireho umukono ku buryo ayo nibashyiraho umukono bizahita bihinduka amasezerano y'amahoro agomba kuzashyirwa mu bikorwa. Ni amasezerano agomba kuzashyirwa mu ngiro, ntabwo ari ayo kugenda ngo bashyire mu kabati bajye kubika. Noneho hazongeraho uko kugenzura ayo masezerano y'amahoro bizayoborwa na Angola. Angola niyo izaba irimo igenda iyobora, ariko hazabaho itsinda rizahurirwaho n'ibihugu bitatu, hazaba harimo Angola izayobora, hazaba harimo u Rwanda, hazaba harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ni inzego za gisirikare n'iza gisivili, ariko birumvikana mu gusenya M23 byo abazabireberera ni abasirikare bazaba bareba se iyo iyo FDLR irimo irotswa igitutu koko, cyangwa ni bya bindi byahoze bibaho aho usanga iyo FDLR ikingirwa ikibaba. Ni inshuro nyinshi rero leta ya Kongo yagiye igaragaza ibintu twafata nko kujarajara ndetse no guhindura imvugo ku gusenya uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR, ariko bafite ishingiro ku giti cyabo, kuko uyu mutwe wa FDLR n'ubundi birazwi wanywanye na FARDC, yewe ni baranisunganye mu kurwanya umutwe wa 23 ndetse no mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iyi FDLR rero igizwe n'abari abantu bafite ubwoba bwo gukurikiranwa n'ubutabera kubera ibyaha basize bakoze mu Rwanda, birimo uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, basanzwe bahabwa na leta ya RDC ubufasha burimo intwaro, hari imyitozo ya gisirikare ndetse n'amafaranga. Uyu mutwe rero rwose mu bisa n'amatakirangoyi mu minsi ishize rwose wagize utya wandikira perezida wa Angola ibaruwa irimo ikintu cy'ikinyoma cy'uko udakwiriye gusenywa kuko ngo uharanire uburenganzira bw'abanyarwanda. Urumva FDLR bivuga ngo iharanira uburenganzira bw'abanyarwanda, noneho abantu bakibaza ese ubwo burenganzira baharanira ni ubuhe? Abanyarwanda mu gihugu cyabo ko batekanye, abanyarwanda ko bameze neza, ubwo burenganzira FDLR iharanira bw'abanyarwanda ikabuharanira iri muri Kongo ni uburenganzira nyabaki? Ku Rwanda
rwafunguye imipaka, yewe na bamwe mu bari bagize FDLR bagiye bataha, ubwo burenganzira ni bwoko ki? Ariko rero hora ibivuga ibyo ngibyo ni inzitwazo nyine igaragaza mu rwego rwo gukwepa no gushaka gutanga ibisobanuro bidafite shinge na rugero, ariko ibyo byose FDLR itanga nta kimenyetso na kimwe, nta n'ikintu gifatika, kuko n'umuryango mpuzamahanga wemeza ko uyu mutwe ari ikibazo ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari. urumva iwana umuryango mpuzamahanga usanga iyi FDLR ni ikibazo gikomeye, ku buryo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu minsi yashize we yahamije ko FDLR ari virusi ibiba ingengabitekerezo ya jenoside. Icyo gihe yavuze ko hagomba ubushake bwa guverinoma ya Kongo bwo kurandura iyi virusi mu karere, kuko FDLR atari umubare w'abantu gusa, atari ingabo gusa, ahubwo ari ingengabitekerezo ya jenoside inakwirakwizwa mu karere kose no mu yindi mitwe irimo za wazarendo n'abandi bose bakorana. Iyo tuvuga n'abandi bose bakorana, hariya FDLR ikorana n'abantu benshi barimo iyo FARDC, harimo bariya abacanshuro, harimo bariya abasirikare b'u Burundi boherejwe muri kiriya gihugu, harimo za bantu benshi cyane kugeraho na SADC noneho yagiye yiyunga n'abantu nka FDLR. Ariko rero biranatangaje kuba umuryango mpuzamahanga Loni yemeza ko FDLR ari ihwa mu kirenge cy'akarere k'ibiyaga bigari, ariko ugasanga mu bo baha imyitozo nabo barimo, kuko muri bariya ba FARDC harimo ikintu bise FDLR ku rwego rwo hejuru. Rero iyo FDLR mu gushaka kwirwanaho by'amafuti, mu bihe bishize mu kwezi kwa munani, umuvugizi wayo bamwita Kire Ngoma, ariko buriya wasanga n'amazina baba bariyise, yatangaje ko uyu mutwe wabo udakwiye gusenywa ngo kuko byasubiza urudubi umutekano mu karere. Urumva bya bindi byabo bo bahora akazi kabo ni uguhungabanya umutekano, noneho bakumva ko noneho guhigwa bukware bigiye noneho gusubiza wa mutekano ngirudubi. Icyo gihe rero yabwiye Ijwi rya Amerika ati kuzanamo ngo guhiga imitwe yitwaje intwaro biri kugaragara ko ari ikibazo bongeye kugisubiza ibaza. Bati kuba rwose mu masezerano ya Rwanda, mu bintu by'i Rwanda harimo kuzanamo guhiga imitwe yitwaje intwaro, ngo ni nko gusubiza ikibazo bibisi. Nka FDLR se koko yumva amaherezo yaba yahe? Noneho uyu Byiringiro Victor wa muperezida wayo tariki ya 22 ukwezi kwa 10 yandikiye ibaruwa perezida wa Angola wateguye ibiganiro bya Rwanda, amusobanura ko uyu mutwe uharanira ko impunzi z'abanyarwanda zataha mu cyubahiro. Urumva FDLR ati rwose twebwe tugataha mu cyubahiro. Byiringiro rero yasabye Lorenzo gukoresha umwanya w'ubuhuza afite mu gusaba leta y'u Rwanda ko yaganira n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo amahoro agaruke mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa RDC. Bivuze ngo FDLR yo yumva ko mu gihe itaraganira n'u Rwanda, kwanza yumva ko biri kuganira n'u Rwanda kugira ngo itashye. Urumva noneho yo yanditse ibaruwa mu gihe ikomeje no kwifatanya na za ngabo za RDC mu rugamba zihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 no mu mugambi wo guhungabanya u Rwanda. Ibyo twari twabibabwiyeho, ariko FDLR ivuga ibyo yirengagije ko abanyarwanda bahungiye muri Kongo basanzwe bataha. Abo rero bataha n'ibigizwemo uruhare n'umuryango w'abibumbye, bariya nyine bahungiye hariya, baba abasivili n'ababa mu mitwe yitwaje intwaro nka FDLR, bataha mu Rwanda kandi bakakirwa nk'abenegihugu. Komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanye, mu nyandiko iherutse gusohora muri Gicurasi,
yasobanuye ko kuva mu 9/7 mu 1997 u Rwanda rwari rumaze kwakira abanyarwanda 12,000 bo mu miryango yahoze mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa RDC. Noneho ugahita wibaza abo bandi FDLR yo itsimbaraye ivuga ko ishaka ko bazataha nk'abanyacyubahiro, bazataha nimba ishaka ko bazabagurira amakoti bakaza banigirije, ariko iyi komisiyo yo igaragaza ko kuva muri 97 kugeza mu kwezi kwa gatanu kwa 2024 abanyarwanda 12,000 bo mu miryango y'abahoze mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo ubu bari hehe? Bari hano mu Rwanda. Noneho ikirenzeho ibafashwa no kubasubiza mu buzima busanzwe, urumva, yaba abagore yaba abana bagasubizwa mu mashuri, n'abahoze ari abarwanyi bafite ubumuga bakitabwaho, n'abandi bose bakigishwa biga imyuga, bamara kwiga imyuga bagataha bakaza gukorera igihugu cyabo, bakaza gukorera u Rwanda, bakaza kwiteza imbere. Urumva rero nta n'igihe leta y'u Rwanda yo itagaragaza ko amarembo yugururiwe abanyarwanda bose bifuza gutaha bakifatanya n'abandi kubaka igihugu. Urumva rero bariya bagifite imyumvire yo kudataha, bamwe muri bo bafite ubwoba ahubwo bwo gukurikiranwa n'ubutabera kubera ibyaha bakoze. Ibyo byaha rero birimo uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, niyo mpamvu bo bahora bafite ubwoba. Rero kugeza ubu ngubu gahunda rwose y'izi nzobere nimara kuganirwaho na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bakayiha umugisha, kuko nanone bishobora kuzapfuba ntawamenya, kuko n'ubushize bari babiganiriyeho ariko bagiye gushyiraho sinyatire wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahita avuga ati ashwi, ati wapi. Urumva amakuru avuga ko hari telefone yavuye ibukuru, yarangije avuga ati sigaho we sinya kuri urwo rupapuro. Rero n'ubu ni ukubitega amaso abantu bakareba ko Minisitiri Wagner azakandaho akayikwamba nimba azasinya, yamara gusinya ariko nanone hazaba hasigaye kureba ese abakuru b'ibihugu bo bazashyira umukono kuri ayo masezerano. Bivuze ngo nibayashyiraho hazaba hakurikiyeho kureba ese ayo masezerano azashyirwa mu bikorwa. Nk'uko rero mwabyumvise, Angola niyo izaba iri ku ruhembe mu kugenzura ko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa, ariko hazaba hari n'intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kureba ko uyu mutwe wa FDLR wamburwa ibirwanisho, mugani w'abashingantahe. Ariko ni ukuvuga ngo rero niko bimeze, ariko uko bigenda bimera kose umutwe wa M23 nawo ntuhwema kugaragaza ko ibyo bakora byose uko bahura kose bakwiriye kuzirikana ko nabo bahari kandi nabo bakeneye kuganira. Ariko hakaba hari n'amakuru avuga ko nabo bajya bagira gutya bakajya Rwanda kuganira na Lorenzo, buriya amaherezo tuzabona ibyabyo. Ngayo nguko rero ngayo nguko imyanzuro yafatiwe ba Kabushungwe ba FDLR bigize inakoreka. Reka dutegereze ko leta ya Kongo izabishyira mu bikorwa, turebe nimba Tshisekedi azemera guteraho igikumwe. Ndabashimiye, njyewe ndi Johnson Ndekezi, nk'ibisanzwe turakomeza tubane mu makuru agiye atandukanye. Icyo tubasaba ni gukora subscribe, like, share ndetse mukaduha n'ibitekerezo ndetse n'inyunganizi kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane.
ndabashimiye.